তো হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মোৰ এটা অন্যতম ভিডিঅ'লৈ। তো আজি ভিডিঅ'ৰ টপিকটো আপোনাৰ বুম সাংঘাতিক মানে গৈছোঁ ক'ত যা তো বন্ধুসকল চাই থাকক, আজি মোৰ মেকআপৰ ব্লগ আছে। মেকআপ কৰি আছোঁ, ভণ্টিজনীক চাব সকলোৱে। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নকৰিলেও নাই, নকৰিলেও কৰিব। ঐ ক'ত থাকিছ ঐ বন্ধু? তো সকলোৱে চাওক, আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক কি কৰিব লাগে। তই কি কৰি আছ সৰু পোৱালি? হা, তই কি কৰিছ? আমাৰ ওচৰত সঁজুলি পাই গ'লহি। ইয়াক এইটো কি বুলি কয়? আইলিনা, এইটো স্পন, আৰু এইটো কি ফাউণ্ডেশ্যনৰ কি? এইটো টি বক্স, টিৱাই ফেশ্বন মেকআপ কিট। তো আমাৰ মডেলজনী এইজনী চিন্থজনী পুতনা বনাম নে কি বনাম? তোক এখনি বনাই দিছোঁ, সকলোৱে চাওক। ফাউণ্ডেশ্যন নাই হৈ যায় তাৰপৰা এইখিনিতে এতিয়া ধৰি দবা মুখখন দেখিছোঁ নে? অকণ দবা ওপৰলৈ যায়। সকলো আহিব। এই মেকআপ যদি কয় 10 টকাত আধা মেকআপ ভোট বনাই পঠিয়াই দিম সকলোকে ঘৰলৈ। 20 টকাত পুৰা মেকআপ। মুখখন দেখা নাই, এইখিনি অকণ দেখাবি। এইখিনি চিম্পল বস্তু এইটো ডাইৰেক্ট খোৱা নিচিনা কৰি দে। ਤੇ ਅਲੜਾਂ ਦੀ ਬਣਿਆ ਆ ਪਾਲ ਗੱਭਰੂ ਪਰਚੇ ਚਰਚੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। আইলিনা খালি দিম ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਥੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਟਦਾ ਮੇਰੀ ਖੰਗਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵੱਟਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਡਦੇ ਮਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟਦਾ ਕੰਮ ਲੋਟ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸੜਦੀ ਏ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸਹੇਲੀ ਲੜਦੀ ਏ ਬਟੋਲਾ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਟਦਾ ਮੇਰੀ ਖੰਗਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵੱਟਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਡਦੇ ਮਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟਦਾ ਕੰਮ ਲੋਟ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸੜਦੀ ਏ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਬੁੱਲੇ ফাইনেলি এয়া দি হৈ গ'ল আইলিনা। চাওঁ নহ'লে চকু নেমেলিবি, লাগি যাব কিন্তু। সকলোৱে কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ মনো 10 টকা দি আইলিনা প্ৰায় বেচিব পাৰিব। এইবিলাক আঁকিব কৰিব নালাগে নহয় ন? দাড়ি নালাগে। এইপিনে মুখত এইপিনে এটা এনেকৈ আঁকি দিওঁ, এইপিনে এনেকৈ দি দিওঁ। হ'ব হৈ গ'ল। ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਅਲੜ ਤੇ ਜੱਟ ਉਹਦੇ ਹਾਣ ਦਾ